Mushana Production. Akahika omuka nakola emirimu ayamba abazirebe natahamizi nkanyo omwana w'obwenje nashenye kuno bundi aza kulisa akamente ayozya ebintu ayerera embuga omwana w'obwenje nayamba abazirebe nyowe naruga ishomero natahamizi indyo niza kuteka nyambe abazire banje bye katushabe bye bye munywani wanje ogende kurungi bye katushabe bye bye munywani wanje ogende kurungi bana banje mukurukeyo ahishomero mwebaro kwega kandi obwegese n'ekintu ky'amaani bambe mushome mubabamaani omutima gwihangana education bana mbagambire ihangane ryenda begire Mwire himba erezo buruzo. Ha? Kwatu. Bunzire Banzo buhurire. bunzire Buri kirasi. Gende oronde sento munju ansiye kitandi. No mama mari kubika sente gende uzirunduze tenkereze ububanda. mama naza kutera Wabuta ni wabuta. konka nomanya kakarenge doka kanuze tanjenezo ndondo mushaho ya mama naza kushangama kutera aishi nazibona garuza yesente za mama naza kutera aishi yaenda ntera kastani na buriri Kambukereze. Kambuke. Ticho. Aza webare. Kare. Bye. Musikazi. Ko tamuhereza balance. Chairman. Eno lebe business. Ne yanje. Obwo ototurenga tutiyatwara netwe mitwaye tano. Chairman. Chairman. Nakubuza. Oburengere no basata kutwara gwe mitwaye tano sente zone. Business ne yanje. Okuba business sebasho kwiba. Chairman wetware. Hati weteka ko mwana nkogu pa na basagura burengere gwe mitwaye tano. Chairman. Kamarizi warikahi omukani bakweta Mama sasa atinye ngambira senta huzire
yo watazigambire naza kwereka cyo gukora hati umwana akawambera umwana ngambira sente zanje aho ziri unasho mwana akawambera umwana Tekanje kwereka cyo gukora nayebare esante zanje zirahe amazazi yatinye waza kureki naza gukora obu watakizireka nayebare obu watakizireka zazitaka buziri yoti yukwenda bushuma bwa nyoko hano kora beno ibana nyoko obu watakakiraka zazitaka buziri nayebare niwe azitwara kora beno ibana nyoko waza kundeba Kaisho kwereke cyo gukora hati Noza kungambira aho ziri sasi yatinye mama mwana kunyibira mitware 5 noza kugira kuzibana aho zihire okuntutukire noza kuzugura burengere tinye waza kundeba mama tinye nayebare Nanti nayebare tubona kuzayishomera aha nibenda kose yakamari yakora ati kiru cyari muka tuza kumureba imuka waza kura kinda kukore tinye mama koza kunyiba dorara mwana kawambera umwana shabana baheru shekibiriti cyanjye cyo kirahe kibiriti cyanjye cyo kirahe naza kose waza kunyetegereza esente zanje naza kose wasanga ziringa naza kose reka nkose namuyonga tuba kuza kubona ahe mama mwana kunyuba taka mazere kabiri tinye mama unashira umwana kuza kunyuba toka yiraha wanyibira tinye biba mukazi we toli mama murungi toli nambabaza mwana nakwasa wachikamaliza yokara kakasimari nonda kumanyira kashona nyoko eriza kakumanyira mwana nonda kwasa wachi wakatuka kaka smart kana nikienda kwa ningisha kabona kara kaka smart na kwa kaza kunda cheribani shana nyoko ngani bakwejo sakubi bakhabura kubikani kugambira
na nyina niwe kumutambira kandi kuri nakwata ati kwaya wamabona no aka kamanyiro kashona nyoko tagarika kanta akana nakuza kumanyira tiku bato mwana kabafya wala ushimura noza wala ushimura kuza de kan kwasye ka marzara campus Mama tinye. naza kwasya esente zanje de kan jan kwasye Mama tinye. wabire shi Tinye mama. gama ndo mshuma kanyoko tingu bwena Mama leo. umwana tokarira watamche kwiba emitware 5 yanje yona kutukwata Niwe mwirima. de kan jan kwasye kirebere Mwirima. Nonda kosye mwana w'omusije. mukakasumana na hato chinduho Mwirima yahinduira cyacyara. Oya hinduire ki? kokano nonda hoki Mwirima. Oya hinduire ki? Kawarengesera za mukazuwe. Kawabe kintu kintu. mukakasumana kunyibira mitware 5 mazima kazugura upanda esho mwana wari yanyinga na cherizo mwana kwaza kunyiba tarara eshika marza
Nkurake. Esho mwana wa Heru, omwana wa Heru. Muri mabaro kitire. Wakama mukamaze nwiyibe sente zawe. Nyowe nyanka nayerebera muhara wawe nayebare. Ya leta papa rw'emitwaro 5 yagura burengede ahari mutere. Nani nyerebera anti? Rero waza kubeherera Kamariza. Kamariza ngo mwana wa Heru, umwana wa Heru yari akabwini. Uri ko kwaba umushango ujo guhababe konga. Kamariza tuwe yibe sente zayibwa muhara wawe nayebare. Mwana cyamani, ebindi ugamatindi kumanya, nonya tamushazi. Ya ino papa rw'emitwaro 5 rukwatine. Ngiyo mushazi. Ninyo mujurizi. Wari ko kwaba kureta mushango gurete. Kuota kwenda niko. Mwana hati ni wachira mkakungu na Kamariza. Wala mukakasimara kuna mukwazi. Mukakasimara nyoshireho, onyoshireho. Uko mukasima na nyanza ki? Yoza kundi ubaje unoza kunjera yi. Nyisha kubana mbweni. Kandi nyisha kubana. Mukakasimara niza kubana. Ubwo mwana yargo yagenda. Ebyo na mukakasimara ni wabireta. Ninkubona shohora kora ryo mu shohora ninkurana ahora ruge wana kayambero mwana watoraishe okiri hihi ninkubona okashire hare ninkubona Kamariza Nayebare Sente zanje bitware 5 yona Kamariza Nikubona Kumtwara nje 5 yona tepe kafe Kamariza Nayebare Round 2 abasigara bakastoma bakundwa round 2 Izuba nabona nke sente Karikiria Chetana chwaye cyaza abanaburo omwana yabasinga nke sente yabakiza sente ayayaye ubangarukeyo kokane baza kumpagira neka mbareke basa kumnyaza bakankanyeho kara uburengede ningashi pancakes enyonje zaziriwe jashaha nani nkuronda yabo mpora mpa sente zanje biteka hansebi mpa sente zanje noziye ninga tokuziyayo kwisho mukoki ibisabane mitware 5 wano umwana burengede bwe mitaro 5 wano ndangwa biteka nyabo sente ki mitware 5 y'umwana yakwa wano guzo mwana burengede bwe mitware 5 ngwa butenka leta sente zanje hano omwana niwe yareta sente na muherezo burengede abantu kamtanche kumanyira ezine zanje ndebesa hato mwana wano mhoborengede gwe mitware 5 ngwa butenka nizezi kandi tarho zinde jine mitware yanje 5 nyabo omwana na muherezo burengede gwe mitware 5 ziye yo zone ziriyo emitware 5 hato tanche kwibisabana nyabo otanche kwibisabana sente zanje oburengede ndebese Kamariza Kamarizi wari kahi